Ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa kuri Minisitiri Dr Vincent Biruta, ni Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko yahoze ari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri Minafete, yanakoze mu zindi nshingano, yabaye Minisitiri w'ubuzima, yabaye Minisitiri mu zindi nshingano zitandukanye, zose turaza kugenda turebera hamwe muri rusange. Ariko kandi iyi nkuru isohotse ku itariki ya 20 ukwezi kwa kane 2026 ndayibazaniye. Mbere gusa gato yuko tuyigarukaho, reka tubanze tuganire nk'uko bisanzwe ku ncamake makuru ingenzi agezweho, tubone kugaruka kuri Minisitiri Dr Vincent Biruta. Reka mbabwire ko umusirikare wa Israel yamenaguye ishusho ya Yezu. Umusirikare wa Israel woherejwe ku rugamba mu majyepfo ya Libani yagaragaye amenagura ikibumbano cy'ishusho ya Yezu yifashishije inyundo nini imena amabuye izwi nka kinubi. Iki gikorwa cyafashwe nko gusuzugura bikomeye imyemerere y'abatuye muri Libani bizera ko Yezu yaje mu isi gucungura abanyabyaha, akicwa akabambwa ku musaraba mbere y'uko azuka agasubira mu ijuru nk'uko isezerano rishya bigaragaza muri Bibiliya. Abayahudi biganjemo abatuye muri Israel ntibemera ko Yezu yaje mu isi kuko bemera ibikubiye mu isezerano rya kera, gusa baracyategereje ko umukiza aza gucungura abanyabyaha. Ibyo kubambwa kwe bakabifata nk'inkuru mpimbano. Mu ijoro ryo ku itariki ya 19 Mata 2026, igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko imyitwarire y'umusirikare ntaho ihuriye n'amahame kigenderaho, kandi ko nyuma y'iperereza abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa bazahanwa bikomeye. IDF yagize iti ingamba zikwiye zizafatirwa ababigizemo uruhare hashingiwe ku bigaragara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yitwa Gideon Sa'ar yatangaje ko kwangiza ikimenyetso